program kumbireba ari kintu kikusetsa kikantangaza nkagumanisha kanyenga omuntu kakubona aza kwesimba aro group eryaho stamire yo no ngoza kwesimba muri mbarara bakurangira nko mu iki munote ko kureba ryo mu iki omucyara angwara kuriya ngo umusirikire no musirikire za border de naija no mufumu shiniki ngo waza kwesimba ngo note ko kureba go mu iki kuraza kwesimba bwejo oyi no kureba ryo musigazi kuraza kwesimba na keji bushenyi oyi no kureba ryo omushija ninjira tuhinduremo politics tuziye mu mizano yes tuziye mu mizano abantu cyaba kire cyo kuronda itunguka naki tuziye mu mizano in Kenya ko kusinga bururu a level ya president waize tukusinga bururu noza Mombasa aka Mombasa ngo mutima gwa Kenya oshangaho abashija baba harabu shanga baba Somalia usanga abashija baba jongo abanya Kenya abakozire kare sente zabo norya dena nabo bakugambira government ko ragitwaza abakwana bo bine sente no bo bine economy na ne sente Uganda zenda kuchenda chenderaho aba bantu group yabo nka business club nkiyambara inkureba niye kubasa kwereza sente ukagumiza muno runninga ihanga. But in Uganda it is vice versa. Bariyomba kurondera ngo ronda abana omutawoni abana batine bizimbe abana bebigiri ngo nubo barabase akawota murebere nazagumana kujuma social media. Social media nentunguka. Okujuma politician awo nchimancha bahingor gutorwa katete. So toba turiya tuza kuza development tuino kuhinduramo. Why should you ignore investors? Kare nkaka chuma umuntu nakwesibo muri mbara ngutakwenda ku meeting kachuma ina bakozo umuntu aroguma ana nabandi abanta kwenda gamazina aba babine za industries and somebody tokwenda kureba nkamuzehireho omuntu ina bakozi bakurenga umutwaro konkoryo nonda kuronda speed ariyo mu space abako speed naza kuza social media akunyangara za kubihira koreki. And you go know Areo, you go know Akachu and others. Tokwenda kuza kureba abakurubedini uyono za kwesimba and you don't want to meet his worship. You don't want to meet his Grace Lambert. You don't want to meet Bishop Sheldon. You don't want to shake him choir. Tokwenda kubareba uyo muri mbarara nonda kwesimba. Bariyomba kujango jendoro onde abatsika zokwe echo nchimanyisa chi how that politics are nchimanyisa ngo takwiza kutegeka konka ariyo na reto chinde chintu takwiza development konka ariyo na reto chinde chintu nabo we have to change. Yes tukubasa kwijumuri mbara kwesimba okazi ninga bushenyi ninga kabare ninga hoyima ninga jinja eze zibahindure city zine business club zine abashubuzi bona mbegita nkabambarara hatu nubo banda binkumanya ko jotunyenda billion 2 bakazukwereza bakobaza ina account kuko umuntu nayisimba takwenda kuba meeting he doesn't want to have lunch dinner with them. Abatubine bururu tibine bururu kwaranoza kwesimba isinjuro ari abantu aboshemera kwebuzaho no kwebuzaho isinjuro kwebuzaho utakatandikire kwesimba kana abanyenda kwesimba ati wano gambo taget ahamba kora ABCD ikisire abankaga n'icece kikisira abashano n'icece ikisira abakina n'icece ati we umwana w'imyaka 18 mwana w'imyaka 28 azariro mu regime ya President Yoweri Museveni tokumanya cyari misubote tokumanya cyari misamine na rutwana naisa na muwanga na rore no kwenko bireho niwe no bireho